Ngiphinde ngibingelele futhi bazalwane egameni elihle lomfowethu wethu uJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu bafowethu, siyabonga bazalwane lonke emhlabeni wonke. Ukuba ingxenye yalomsebenzi omuhle kangaka uNkulunkulu awenza empilweni zethu, ukufundiswa nokuxwayiswa nokuvulwa amehlo, nokuqwashiswa ngezwi likaNkulunkulu eliyisiprofetho. Ngihlangane nabantu inceku nje impela ekhulile, abanye bangaba ngobaba kimi bangizale eminyakeni eminingi edlule. Akhuluma umuntu athi incwadi yesambulo ilikhuni, isambulo nje akusisona esikaNombani silikhuni. Nami mhlambe ngaleso sikhathi ngangabi nayo iminyaka eminingi ngisindisiwe, kwangizwisa ubuhlungu lokho ukuthi kungani inceku zenkosi zisho kanjena. Ikhona into engenzeka enkulunkulu, futhi uNkulunkulu wayo kuthiwa isambulo, wayo uNkulunkulu lento ayilethe bese iphinde ifihla futhi. Ngakho-ke mhlambe-ke akuseleni ngakithi ukuthi mhlambe yithi esingayinikeza ithuba elanele ukuthi siye kuNkulunkulu lokho esethi ngivuliwe kwambuleke ngempela kithi. So-ke ngase ngithi Nkosi ngiyacela ukuthi ungambulele. Abaningi bakhala ngencwadi kaDaniel ukuthi ilikhuni, incwadi yesambulo ilikhuni. So-ke over the years ngitadisha ngokuthandaza ngokukhuleka prayerfully. Nkosi lokho kuthiwa kufihlakele ngambulele khona, ngifuna ukuyiqonda lento ngifile. So-ke ngikhuluma into abazalwane engiyicelile uNkulunkulu ukuthi ngicela yambule and wayambula. Mina ngiyayizwa, ngiya-understanda, ngiyakholwa lokho okubhalwe lana. That is why ngithathe isinqumo sokudela konke ngoba ngikubone konke kuyizelese emhlabeni. Uma uNkulunkulu ekhuluma kanjena ngiyayikholwa lezi zinto ukuthi zizokwenzeka. Bayethi uNkulunkulu angizisindise khona lapho uJesu ethi khona ningangikhaleli mina, zikhaleleni nina nabantwana benu. UPetru lapho mayishumela incwadi yezenzo lapha ko-verse 30 something ukuthi-ke zisindiseni nina nabantwana benu, incwadi yezenzo chapter 2 bazalwane. Lapho uPetru eshumela khona kuphindwe abantu abawu-3,000 ngosuku olulodwa babhajatiswa. Uthi-ke zisindiseni nina kulesi sizukulwane esinjani esiphambeneyo, lesi sethembiso nizomukela amandla kaMoya Oyingcwele, lesethembiso singeseni nabantwana benu. So-ke so-ke nami-ke ngenze lokho bazalwane, ngiyakholwa. Ngiyayikhuluma lento emndenini wami, ngiyayikhuluma kulabo engikwazi ukukhuluma kubo. I'm not a YouTuber bazalwane, ngiphumile ku-YouTube. I-social network, social media ngiphumile kuyona. Kwesinye isikhathi kufika isikhala lapho ngiphuma khona nakuma-phones. So lezi zinto ngiyisebenzisa ngenxa yokuthi ithe izwi kaNkulunkulu uthanda umakhelwane wakho njalo uzithanda wena. Second, uJesu uthe nginikhiphile ezweni. Ngampela ngavuma ukuphuma ngayiyeka ifoni, bengasayisebenzisi. Kuyabona nesikhathi unyaka wonke ngayisebenzisa ifoni ngiyeke khona. Two, ngaphuma kuma-social network, social media. But njengamanje ngiyisebenzisa lento ngoba ngizodlulisa lezi ndaba lezi ngenxa yokuthi even emasontweni amaningi, endlini zamasonto, labantu abazabe behlangana khona bethi bayokhonza, akukhulunywa ngalezi ndaba zesambulo, akukhulunywa, akuchazwa isambulo. Bayi-few abantu bangisho ukuthi for many years abantu abaningi ngalesa sikhathi insindiso yayisengcono kulokho ekhona manje. Kunabantu ababona ukuthi bayakholwa, bahloniphekile, bahamba nesizotha, balishumela iqiniso ngendlela abambulelwe ngayo ngaleso sikhathi. But when it comes to incwadi yesambulo, incwadi kaDaniel, babe confess impela ukuthi ilikhuni kabi, akusiyona into kaNombani, icashile, iyimfihlakalo, ikhuluma ngezinto enga-understandeki, isebenzisa amagama ongawaqondi. So-ke ngayinikeza isikhathi ukuthi ngiyidadishe izincwadi uNkulunkulu angambulele zona. So mase ngithola lolu lwazi-ke, ngiyakholwa ukuthi one day, ngiyakusho futhi lokho bazalwane, kuzoba njalo vele. Kuzofika isikhala lapho ungasabonakali khona ku-YouTube, ku-social network, social media, even nasefonini ngasatholakali, because ngiyafuna ukuyohlala noMoya Oyingcwele yedwa. Lokho engikwenzayo ngikwenza ngenxa yenu ukuthi nithole umyalezo, ngenxa ukuthi ababaningi abantu abanalolu lwazi lokuthi bakwazi ukuchaza, ba-understand ngendaba yesambulo. So isambulo nje sisimple kanjalo ukuthi isiprofetho sinesikhathi saso esigcwaliseka ngaso. So uma ufunda uchapter 1 kuyavezwa, kuyachazwa isambulo ukuthi lesi siprofetho siletho esikaNkulunkulu sinikeze indodana yakhe uJesu Kristu. UJesu Kristu usinikeza iy'nceku zakhe njengoba sinikeza uJohane, wasambulela uJohane. Then uJohane kufuneka sithumelele emabandleni awu-7 aye khona lapha eMana Asia to these languages it's a taking. So
abazalwane ababesindisiwe bathole lolu lwazi. Mawucubula ngalaba bandla awu-7 impilo okukhulunywa ngayo kuwona athinta ibandla lonke, arepresent ibandla lonke. Likhona lonke ibandla noma sasingekho leya ndawo, but uJesu waletha umyalezo u-suitable, u-convenient, u-relevant esikhathini sabantu ayebathumelele khona, nathi thina sasingekho ngaleso sikhathi uyasiswitha nathi, uyangena khona isikhathi sebandla, imeseji yebandla leyana. Then-ke uchapter 2 no-chapter 3 sambulo. Chapter 4 sivezela i-setup yasezulwini ukuthi iqhubalana ezulwini la sithi siyakhona, nanti uhlitho malenzeka siyofica lekhaya ezulwini. And uchapter 5-ke sekuzovulwa-ke iy'mpawu, kufuneka umuntu ozovula iy'mpawu ngoba lento ezovulwa manje sekulethwa ama-judgment emhlabeni. Iyaqala-ke i-judgment yama-7 seals uchapter 6, chapter 7 before inhlupho ziqale zibe khona noma iqhubeke ngoba chapter 6 seyiveziwe ukuthi izoba kanjani. Chapter 7 sebebeka uphawu abantwana bakwa-Israyeli okuyibona abazobe besele manje emhlabeni, abazobe benenhlansi yokusaba, yokuthanda uNkulunkulu. And ngenxa yokuthi uNkulunkulu bakhethile ngokwesithembiso sika-Abraham, ukhokho wokukholwa, so uNkulunkulu uzoqedela uhlelo lwakhe no-Israyeli. So andoba uNkulunkulu aqale iprocess yakhe to judge the world and punish the world ngenhlupho. So kufuneke abantwana bakhe ababeka uphawu, sebeshaya uphawu manje kuthunyelwa iy'ngilosi zobabeka uphawu. And leso senzo sake senzeka laphana uMoses isikhathi kuzobhujiswa noma kuzobulawa ama-firstborn lapha eGibhithe, kwathiwa kubhicwe igazi kuma-doorpost laphana obondeni lomnyango so that ingilosi ebulalayo yeqe. So i-reputation lena into ephindayo ukuthi-ke babeka uphawu emabuzini abo. Why babeka uphawu? Is because ibandla elinomoya oyingcwele libekwe uphawu ngomoya oyingcwele. Umoya oyingcwele sehambe nalo ibandla sebehlithiwe. So laba abasele emhlabeni basefanele bashawe uphawu ongabantu abavele ezweni zonke eziwu-12 zakwa-Israyeli. Then 12,000 each tribe, then times 12 is 144,000 babekwa uphawu. And mase bebeka uphawu lapho-ke abasayingcolisi ngesystem yalelizwe. Ingakho iBhayibheli ithi abazanga isifazane, abayingcolisanga isifazane bangcwele. So-ke 144,000 sekuwuhlelo lukaNkulunkulu letha i-judgment emhlabeni. Then kodwa-ke ephinda futhi eplida no-Israyeli ukuthi bamkhaphele uJesu. Ithuba labo manje uNkulunkulu sedilile nebandla lonke, yagcwala inombolo yabezizwe. Uma ufunda ngithi uRomans chapter 11 ngisazulu verse 27 ukuthi-ke kuze kugcwale inombolo yabezizwe, then uNkulunkulu-ke uzobe-ke esedila no-Israyeli. So kwesikhathi uthathile no-Israyeli njengamanje lana, and indlela abazohlushwa ngayo emhlabeni bazohlushwa ngendlela yokuthi bengafuneki ngoba bazobe bephambana neprogram ye-one world order. Bona befuna uNkulunkulu, laba abe-one world order bekhonza uSathane. So-ke bazohlupha ngendlela ukuthi bakhale, bafuna usizo, babhekise amehlo abo ezulwini. Then bayokhululwa ukubuya kaJesu kwi-second coming esebuya nathi. Then uJesu ebakhulula kwingcindezi yompheki Kristu azobe bacindezele ngayo. Kanti uJesu efika okokuqala babecindezelwe umbuso wamaRoma, and umbuso wamaRoma ngalesi sikhathi sokufika kaJesu kokuqala wawubizwa kuthiwa i-beast, isilo. Ingakho-ke masekune-confusion ukuthi abantu abaningi bathi uJesu sabuya, badida abantu, ingoba mabefunda yonke into iya-corresponda ngokufika kaJesu kokuqala. And uJesu wakhuluma ngokudilizwa kwethempeli ukuthi ngeke kusale itshe. Kunezinto ey'ningi uJesu ayiprofethile okubonakala ngazathi zafezeka, zifezwa umbuso wamaRoma. Kanti umbuso wamaRoma wosadlala isigaba sokuqala uJesu lapho ehlukana khona namaJuda esikhathi emkhaphele embusweni wamaRoma. Then uJesu izinto ay'khuluma zayiqondene nombuso wamaRoma. Then ekubuyeni kaJesu kwesibili, isystem ezobe isetshenziswa umphiki Kristu kuzoreviswa isystem yani yombuso wamaRoma. Then ingakho umbuso ka-7 ikhanda inhloko lena ngokaDaniel ka-7 ibizwa kuthiwani i-revised Roman Empire, ngoba khona in Egypt abantu abahlupha u-Israyeli, amakhosi omhlaba, amakhosi abezizwe, uSathane asebenza ngawo. Then bese kuba i-Assyria, bese kuba iBabylon, bese kuba iMedo-Persia, bese kuba iGreece, kube Rome, revised Rome. Bazobuyisa isystem ngesikhathi kuhlushwa amakholwa, esikhathini sebandla, kubulawa abapostoli, kubulawa abazalwane, bepersecutwa, beshiswa, behlizwe isikhumba bephila, bahlizwe isikhumba bephila, bashiswe
lobo buhlungu isihluku sizoreviswa bese kuthiwa yayiradi leyanto leyana asibahlumise kanje laba bantu kuzobe kwenziwa lokho-ke before ibandla lihlwithwe nangesikhathi somphiki Kristu. So-ke bengithi anginikeze nje isithombanyana ukuthi-ke the reason ukuthi ngizokhuluma kanje kwi-social media ukuthi kusizakale wena, but mina sengiwenzile umsebenzi mase kwesikhathi apho umoya engcwele ethi stop, then sengijahe kabi bazalwane ukuthi ngithulule yonke into uNkulunkulu ayimbulile enhliziyweni yami isale ngakwena ukuze igazi lakho lingabuswa kimi. Kodwa nami I'm pleading with you ukuthi-ke ngicela lilizwe ngomoya, uthuke, uthuthumele, uhlabeke, uphenduke, uvumele uNkulunkulu ayithinte inhliziyo yakho, uvuleke amehlo, uye uNkulunkulu uyikhalele, uyinqusele, uNkulunkulu akwenzele umusa uze uphephe kulolu laka, ngoba kuzofika isikhathi lapho ungatholakali khona okwangempela futhi, ngoba kahle hle lezi zinto ze-social media, social network, i-world system zingcolile zingamanyala. So-ke ingenxa ukuthi abantu manje babanjwe khona, thina-ke uthi uJesu nginikhiphile kulezo zinto but sengiyanithuma, hhayi ukuthi niyo-entertaina lezi zinto nipromote lezi zinto, kodwa ngiyonicela ukuthi nishumayele umbuso wami ebumnyameni, abantu abahleli kubo obizwa kuthiwa i-world system, o-social network, o-social media, o-television, obani bani, hambani niyoshumayela lapho ukuze labantu bami nibakhiphe, okholwayo nimkhiphe lapho nizombhabhadisa bese nimeza umfundi kaJesu. So-ke yonke into-ke inesikhathi sayo. So-ke bengithi angicacise lokho bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu. Laphana uPetro uthini? Then sebekuzwile verse 37 chapter 2 izenzo, sebekuzwile bahlabeka enhlizweni bathi kuPetro nakwabanye abapostoli, madoda bazalwane, siyakwenza njani na? uPetro wayesethi, phendukani lo nalowo abhaphathizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu, khona nakwamukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele, ngoba isethembiso ngesinu nabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi, zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo, zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. So-ke ngizosho njalo nami ukuthi bazalwane, zisindiseni nemindeni yenu kulesi sizukulwane esibi esiphambeneyo esibuswa umoya womphiki Kristu, noma engakambulwa kodwa uyasebenza umoya womphiki Kristu manje udukisa abantu. Zisindiseni bazalwane, nikhululwe emangeni onke kaSathane, ebugqilini bonke bukaSathane, nizihlambulule, nizingcwelise, niphenduke. Zisindiseni. Yes, kuzoba buhlungu njengamanje, uzovukelwa umndeni, uvukelwe izihlobo, uvukelwe abantu bakho abantu bathembile, even emasontweni emabandleni, uzovukelwa ngisho nabazalwane, uvukelwe ngisho nawumfundisi wakho umthembile, bawumfundisi uthatha lesi sinqumo, uvukelwa amakholo obuwathembile, iqiniso lelo, kodwa okwesikhashana. Zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Ngisho lokho nje bazalwane, cela siqhubekeni-ke manje noSambulo chapter 16 uverse bani, siqala funda manje kuverse 12 egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha, gcine kuverse 16. Okay, eyesithupha yathululela isitsha sayo emfuleni omkhulu u-Eufrate, kwase kusha amanzi awo ukuze indlela ilungiselwe amakhosi avela empumalanga. Ngabona kuphuma emlonyeni kaDrago nasemlonyeni weSilo nasemlonyeni womprofethi wamanga, iTrinity kaSathane leyo asebenza ngayo emhlabeni physically, omoya abathathu abangcolileyo befana nezingxaxa, frogs, ngokuba bangomoya bamadimoni, benza izibonakaliso, abaphuma beya emakhosini ezwe emhlabeni wonke, ezwe lonke, ukubahlanganisela ekulweni kosuku olukhulu lukaNkulunkulu Mninimandla onke. Verse 15, bheka ngiyeza njengesela, ubusisiwe olindayo alonde izingubo zakhe, ukuba angabi ngohambaze baze balibone ihlazo lakhe. Wayesebahlanganisela endaweni ethiwa ngesiHebheru iHamagedoni. uJohane ukhonjiswa lana emlonyeni kaDrago nomlonyeni weSilo, i-Antichrist, uDrago Sathane, i-Antichrist umuntu one-character, onenhliziyo, ophelele, oyindodana kaSathane.
uyindodana kaSathane ngoba lo muntu uvumile ukuthi uSathane athululele ubusathane bakhe buphelele kulo muntu, bese kuba umprofethi wakhe, umsizi wakhe. Then uSathane lana i-Trinity yakhe ulingisela ukuthi uNkulunkulu, ulingisa uGod the Father, ulungisa u-Antichrist, ulungisa uGod the Son, then ulokhuzana u-false prophet ulungisa uGod the Holy Spirit. Then-ke uphuma amazwi emlonyeni wabo abazowathumela emakhosini okomhlaba. Then abazothi amakhosi omhlaba ababusi bewezwa bese bayawamukela bawakholwe. Then uyabamobilizer ukuthi kuyiwe empini, uzobatshela ukuthi kulo mbuso esiwuhlanganisayo ukuthi sibe nepeace. Bukhuluma nge-false peace lana, ukuthula okuyinkohliso kokweduka. Now ukhuluma nababusi bomhlaba, even abazenkolo nabo bakhona lapho lokuthiwa i-apostasy, abathi bayakholwa kodwa bekhohlisiwe bedukisiwe. So manje-ke uzophuma inkulumo efana nomoya wenhlanhla, umoya wamadimoni. Then bazokhafula amadimoni azohamba ayoconvince o-president ukuthi baqoqane kuyiwe endaweni ekuthiwa i-Hamagedoni. So le nhlupho-ke yesithupha, uma ngabe ingelosi ithulula leli hlupho lena, kusho umfula omkhulu okuthiwa i-Euphrates ehlukanisa ama-continent, so that izizwe ephuma ngasempumalanga zikwazi ukuthi ziwelele ngaphesheya laphana eHamagedoni. Kunethafa elikhona laphana okuzothi uma kuthiwa kufika amasosha onke avela emhlabeni wonke, kuzobe kumnyama into ongaze uyibone laphana. So-ke uma ufunde ezinye iy'ncwadi-ke noma amanye ama-study Bibles uresearcha ngalokho, bazobe belungiselela ukuthi uJesu uma ebuya abafune lutho into ezobaphazamisa ekubuseni kwabo emhlabeni. They believe ukuthi they can stop uJesu ekubuyeni kwakhe, angakwazi ukuthi azothatha umbuso nobukhosi lapha emhlabeni. So that's what they believe. So they are being threatened manje ngezinto asebeyibonile njengoba sesikhulumile ngey'nhlupho zonke lana. Now they are being threatened ukuthi bazoluza amandla, so kufanele bahlangane njengesizwe zomhlaba. Usathane badeceive-ke manje okokugcina ngci, kanti njengoba beqoqana nje lapho uNkulunkulu azofika baqothule khona-ke, because God is God, uNkulunkulu ekusula emaphakadeni kuze bese emaphakadeni. So-ke la mademoni-ke lawa-ke mayephuma azokwenza futhi nezibonakaliso njalo. Uma ngabe kunebonakaliso nemangaliso ezenzakalayo, kusuke kuyi-strategy to convince abantu ukuthi bayibone lento ukuthi iqiniso, babone ukuthi hhayi iqiniso lethe amandla khona. I-deception enjalo nje namhlanje. Baningi abafundisi bamanga abokweduka abenze imangaliso kanti basebenza ngey'nyoka, basebenza ngama-rituals, basebenza ngamadimoni, bane-covenant noSathane, bavela embusweni wasolwandle kwi-Marine Kingdom, basebenza amandla obumnyama, kodwa bazenza iy'ngcebo zikaNkulunkulu, babiza igama likaJesu, badeceive abantu. So abantu bayayithanda into okuthiwa yini isimangaliso, bafuna abantu ukubona amandla athile nebonakalo eseyithile. Then-ke bese bayatrepeka abantu babambekeke bathumbeke. So-ke siyaxwayiswa-ke lana ukuthi kuzobe kunento kanjalo. Then lana sekuprepare impi-ke manje yaseMagedoni. Impi yaseMagedoni yimpi ezoba khona before uJesu anjani afike to i-Armageddon. Then bese bakhona-ke impi yeGog and Magog. Impi yeGog and Magog, uJesu uma esefikile kuzolwa lempi lana nje abantu baprepare lokho ukuthi bastophishe uJesu, but they won't do that. They won't succeed to do that. uJesu uma efika uzobaqothula ngezwi lomlomo ezophuma emlweni wakhe. Then-ke u-false prophet ne-Antichrist baphoswe ecimini lomlilo, uSathane aboshwe for 1000 years. Then-ke eMagedoni-ke impi yaseMagedoni leyo, prior to the coming of Jesus Christ. uJesu esikhatheza bona-ke bazobe belungiselela lokho ukuthi uJesu yeza, leyo mpi leyo uJesu azofika yilwe, then esezomisa umbuso wakhe ezowuklina manje bonke abantu ababi emhlabeni, so that kuzoba umbuso wakhe ozobusa for 1000 years. Bese uthi ilokhuzana iGog and Magog, ilena-ke sekuphela 1000 years uSathane bese yavulelwa laphana kwala esihogweni, bese ezoduka izizwe zomhlaba. Uzophinda futhi abaqoqe kanjena, abadeceive kanjena, baphinde futhi bahlangane. Leyo mpi-ke ibizwa kuthiwa iGog and Magog-ke, impi yokugcina ngci emlandweni wonke wokuphila kwabantu emhlabeni. Then-ke emva kwalokho-ke akusophinde kube khona impi phakathi kaSathane noNkulunkulu. So-ke sekuyoba nenkululeko forever.
bengithi angidluleke lapho-ke kuGog and Magog neMakedoni ngoba ivesiwe lana. Ilokho-ke bethi angikuvese bazalwane okuzokwenzeka. Amakhosi omhlaba azodisivwa kakhulu kabuhlungu, ahlangane thinking ukuthi azona noNkulunkulu amnqobe. I-deception leyo, kanti asezobhushiswa. Siyabonga egameni kaJesu, amen.